I'm happy to see you this evening. This evening, let us open to the book of Matthew, chapter 5. Matthew, chapter 5, from verse 13. If you found it, let me read. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Now here in this story, Jesus said that you are the light of the world and you are the salt of the earth. The world that we are living in right now, there is the course, there is the principle. And once we are born in this world, we have to live according to the course of this world. And what is the course of this world? The more you try, the more you are paid. No pain, no gain. That's why so many people in the world, in order to have the success, they try their best. They try their best to achieve something that they want. For example, if you want to be a doctor, you should try and your best to study. It is not that you can become a doctor by just studying 1 year or 2 years. That's why the people, they spend a lot of time in order to study to be a doctor. What about the outstanding sports players? Those who just play the sports as their hobby, and those who are like professional the players, they are different. The outstanding, the world famous sports players, they spend almost all of their time to practice. And in order to get the success in our lives, the people study and people learn the languages and people try to learn the skills. Yeah, people who try more than others, they have more chance to be successful. Yes, this is the course of the world. And that's why as soon as we are born in this world, now you see that we are familiar with competition. In the school, you see that we are competing with other schoolmates. In the working place, also we have the competition with others. Even in the business, you see that we have many competitors. In order to win over others, we have to add more effort and more ideas and more concern. rero kugira turenga abandi tuba tugomba kugira ibitekerezo bibarenze no guhora twigengeseye.
And this is the course of the world. iri ni ihame ry'isi And we are familiar with this kind of course of the world. kandi koko iri twararimenyereye. That's why, without second thought, for the issue of believing in God, the people take this way. niyo mpamvu abantu batanatekereje bwa kabiri usanga no mu kwizera Imana baca muri iyi nzira. People, they use their determinations and their effort to, make the proper and good and strong spiritual lives. abantu bakora iyo bwabaga kugira ngo babashe kuba ubuzima bw'umwuka bwiza. People try their best to keep the law and try to fight against sin so that they can be accepted by God. bakora iyo bwabaga ngo bubahirize amategeko barwanye icyaha bityo Imana ibemere. Some years back, I got a chance to visit Uganda. mu myaka yashize nagize amahirwe yo gusura Uganda. At that time, I was on a penniless trip. icyo gihe nari mu rugendo rw'ivugabutumwa rutitwaje amafaranga. So one day, I reached the place called Guru. nageze mu gace bita Guru. There, I was looking for the people who need the gospel. natangiye gushakisha abantu bakeneye ubutumwa bwiza. By the grace of God, I came across a person, one woman. ku bw'ubuntu bw'Imana hari umugore umwe twahuye. And actually, the woman was the young mom. yari akiri mutoya rwose. And I got a chance to preach the gospel to her. nagize amahirwe yo kumubwiriza. Explain to her how God, bestowed grace upon us, so that we can be justified by His love, by His grace. namusobanurira ko Imana yadusukiye ubuntu bwayo kugira ngo dutsindishirizwe n'ubwo buntu. I just preached the gospel to her. icyo nakoze ni ukumubwiriza gusa ubutumwa bwiza. But after listening to the word, her reaction was really strange. ariko amaze gutega amatwi yitwaye mu buryo budasanzwe. Because I never met her before. sinari narigeze mpura nawe mbere. All of a sudden, she held my hand. ariko mu buryo butunguranye yahise amfata ibiganza arampumuza. And she was even crying. atangira gusuka amarira. And she began to tell me her story. yatangiye kumbwira amakuru ye. At that time, I was not a pastor, but she called me pastor. icyo gihe nubwo ntari umushumba yanyise umushumba. Pastor, today your message set me free from sin. yavuze ati pasiteri ubutumwa ubwirisha uyu munsi bumbahoye ibyaha. I lived with the heavy, the heart for many, many years. ati nabanye n'umutima uremereye imyaka myinshi cyane. You know what? Every 4 in the morning I woke up and I rushed to the church. buri saa kumi z'igicuku mu gitondo mu rukerera narazinduka nkajya mu rusengero. And then almost more than 1 hour, I was repenting for my sins. iyi saa yose cyangwa irenga nabaga ndi gusubiramo ibyaha byanjye ngo ndihana. Because I was afraid of going to hellfire. numva bafite ubwoba bwo kujya mu rutazima. So in order to be free from this fear, I tried my best to repent for my sins. kugira ngo nshire ubwoba nagerageza kwatura ibyaha byanjye. Because this was what I was told from my pastor. ibi ni byo narabwiwe na pasiteri. So for many years, I woke up 4 in the morning, I rushed to the church, I repented for my sins. namaze imyaka myinshi nzinduka mu gicuku nkajya mu rusengero nkihana ibyaha. However, I always left with condemnation. ariko naturaga kose nakomeza kugira urubanza rw'icyaha. Then other people, they called me that I was spiritual. abandi banyitaga umunyamwuka. Because in their eyes, I was really zealous to serve God. mu maso yabo babonaga mfite ishyaka ryo gukorera Imana. I had a lot of the seriousness or the sincereness to believe in God. numvaga nkomeje cyane mu byo kwizera Imana. But in my heart, there was no peace. ariko mu mutima wanjye nta mahoro yari arimo. Probably I was better than others, but before God, I was not ready to stand it. birashoboka ko hari abo narutaga ariko imbere y'Imana sinaniteguye kuhagarara. Because of that, you see that I always had the problems in my heart. ibi byaneje ibibazo byinshi mu mutima wanjye. Even I could not speak this to anyone around me. ibi nta n'umuntu ashaka kubyaturira unyegereye. Because everybody thought that I'm a good Christian. kubera ko bose bari bazi ko ari njye mukristo mwiza. So she testified to me how she get like true freedom and true peace
in her heart. yampaye ubuhamya uburyo yarabashije kugira amahoro y'ukuri ndetse n'umudendezo nyawo mu mutima we. Many people nowadays, they still use their own determination, they use their own the effort to stand before God. abantu benshi n'ubu baracyakoresha ishyaka n'umurava wabo bajya imbere y'Imana. People think that if I try harder, I could make it. abantu baratekereza ngo ngerageje cyane nabishobora. Dear viewers, you need to understand this point clearly. bakundwa mugomba kumva iki kintu neza. Yes, if you try your best. nibyo koze iyo bwabaga. Yeah, if you try the best to keep the law and to stop sinning. uramutse ugerageje rwose kubahiriza amategeko ugahagarika gukora ibyaha. Yes, up to a certain extent, you could stop sinning or you could keep the law. hari urugero runaka uzageraho koko ubashe kuyubahiriza no kwirinda ibyaha. Probably you can be called as a good Christian. kandi uzitwa umukristo mwiza. Other people may, praise you. ibyo uzabyitwa n'abantu baguhimbaza. Wow, you are really good Christian. avuga turi umukristo mwiza. You are really good saint. uri uwera rwose. Yeah, such a person like you God must bless. umuntu nkawe Imana igomba kumuha umugisha. Yeah, you probably, can be acknowledged by the people. birashoboka ko abantu rwose bazakumenya. But what about before God? hasi imbere y'Imana ho. Because God knows your heart. Imana izi umutima wawe. People cannot know your heart. abantu ntibabasha kubona umutima wawe. But God knows your heart. ariko Imana izi umutima wawe. Because we human beings, according to the Bible, the human heart is deceitful above all things and desperately wicked. ugendeye kuri uyu mutima w'umuntu urashukana kurusha ibintu byose kandi ufite indwara n'imizera gukira. According to the word of God, your heart, even my heart, our hearts are deceitful. ugendeye ku ijambo ry'Imana umutima wawe n'uwanjye birashukana cyane. The Bible clearly says human righteousness is like a filthy rag. birangira ngo gukiranuka k'umuntu kumeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. You see that the rag, no matter how how diligently you wash it, it will remain as a rag continually. uko wamesa itorosho ringana iki irakomeza ikaba itorosho. You can't use that rag for your body. ntibishobora ko itorosho wayifata ngo uyihanaguze ku mubiri. Are we together? This is important. turi kumwe, ibi ni ingenzi. Our righteousness is like a filthy rag. gukiranuka kwacu kumeze nk'itorosho ifite ibizinga. God does not accept human righteousness. Imana ntijya yemera gukiranuka kwa muntu. That's why, in order for us to be accepted by God, we need something else. rero kugira twemerwe n'Imana hari ikintu tuba dukeneye. The problem is that because we human beings, we are familiar with the course of the world. hari ikibazo tw'abantu kubera ko tumenyereye imigenzo y'isi. That's why people just try to use more effort and more determination. ibi bituma abantu barusha gushyiramo umurava mwinshi no kwiyemeza. Yeah, by your effort, there is something that you can achieve. n'ibyo umurava wawe uzatuma hari ibyo ugeraho. For example, urugero, do you think you can go to South Africa from Rwanda on foot? ese utekereza ko wagera muri Afurika y'Epfo uvuye mu Rwanda n'amaguru? What do you think? mubitekerezaho iki? From Rwanda to South Africa on foot. ukagenza amaguru rwose ukava mu Rwanda mpaka muri Afurika y'Amajyepfo. Yeah, it's a very long distance, right? n'urugendo rurerure sibyo? You may say that, oh, it is difficult, it is impossible. ushobora kuhohoterwa si byo ntibishoboka cyangwa birakomeye. You see, actually it is difficult, nibyo birakomeye but it is still possible. ariko ntibyashoboka. Why? Because there is no time limitation given. kubera ko ntibigeze baguha igihe ntarengwa. If I asked you that, do you think you can go to South Africa from Rwanda on foot in one day? It would be impossible. ndamutse ngubaje ese wajya muri Afurika y'Epfo uvuye mu Rwanda n'amaguru mu munsi umwe? icyo gihe ntibishoboka. But I did not say that the period. ariko sinigeze mbabwira igihe byabafata. Yes, it could take even the 1 month or even 2 months. nubwo wamara ukwezi cyangwa abiri. But still, you can reach South Africa from Rwanda on foot. na Afurika y'Epfo uzayishyikamo nubwo wagenza amaguru. Though it is difficult, but it is not impossible. nubwo bikomeye ariko
si ukuvuga ko bidashoboka. But what about going to America from Rwanda on foot? Ngatekereza n'abakubwira ati jya muri Amerika n'amaguru. Is it difficult or is it impossible? Ese ibyo birakomeye cyangwa ntibishoboka? It is impossible. Ibyo ntibishoboka. Why? Kubera iki? Because there is no one who can walk on the sea. Nta muntu ubasha kugenza amaguru ku nyanja. You see that by our effort, by our determination, you could do good even more than other people. Rero ishyizemo umurava n'ishyaka ashobora gukora ibyiza biruta n'iby'abandi. You could keep the law, better than others. Ushobora kubahiriza amategeko kurusha abandi. But to be justified in the eyes of God, bujya gutsindishirizwa mu maso y'Imana, to be accepted by God by your effort, by your determination, by the keeping the law, that is impossible. kwemerwa n'Imana binyuze mu murava n'ishyaka ryawe, ibyo ni ibintu bidashoboka. Now the world that we are living in and the world of faith, this spiritual world, these two are totally different. Iyi si turimo ndetse n'isi y'umwuka ni ibintu bibiri bitandukanye. Now you see that in order for us to enter into the spiritual world, we need to learn the word of the heart. Igihe twinjira mu isi y'umwuka tuba tugomba kwiga imibereho y'umutima. To move our heart from the one side to the other side. This is the secret of the spiritual life. Icyo ni cyo gihe tuzimura imitima yacu ikavana hamwe ijya ahandi, kandi ibyo ni byo banga ry'ubuzima bw'umwuka. You can find many stories in the Bible that the people move from one place to the other place. Muri Bibiliya muzabonamo inkuru nyinshi zibabwira uburyo abantu bajya bimuka kuva hamwe bajya ahandi. Do you know the story of the prodigal son in Luke chapter 15? Mwamuzi muri umwana w'ikiraro iboneka muri Luka 15. Now the prodigal son, he left his father's house for far country. Uyu mwana yavuye kwa se yigira mu gihugu cya kure. And then, from far country, he returned to the father's country. It is just exactly the same journey of the salvation. We human beings, once we left God, and we live in the world, and by the grace of Jesus Christ, we are able to return to God. So it is exactly the same journey of the prodigal son. When you read the book of Ruth, now the Naomi and her family moved from Bethlehem for Moab. You see that when they moved, from the Bethlehem to Moab, they stayed 10 years in the Moab. And then after, you see that Naomi lost her husband and the two sons, she now returned to the Bethlehem with her daughter-in-law Ruth. Now this kind of stories in the Bible actually is talking about the moving of our heart. Now, in order for us to enter into the spiritual world, because the spiritual world is not the place where our body can enter. Therefore, God wants us to learn how to move our heart. And the way to move our heart is to have faith, to believe in the word of God the way it is. I gave you the story of the prodigal son, right? Now let's think about this prodigal son when he was in the pig pen in the far country. His body was in the pig pen. He couldn't get the food. So he was suffering a lot. He said that I may perish with hunger. But in that pig pen, he began to think about the father's house. He began to remember how he lived, how the
hired servants of father, lived. yatangiye kwibuka uko abagaragu bo kwa se babaho. Which means now you see that this prodigal son, he first sent his heart to the father's house. bivuze ngo umwana w'ikirara yabanje kohereza umutima we kwa se. His body was still in the pig pen, umubiri wari uri muri cya kiraro cy'ingurube, but his heart, the first of all, returned to the father's house. ariko umutima we wari wagarutse mu nzu ya se. You see, if you do not know the word of the heart, you will never understand this point. iyo utazi iby'isi y'umutima rero ibintu nk'ibi ntabwo byumva. But once you learn the word of the heart, ariko niba wiga iby'isi y'umutima, you can clearly discover the movement of the heart. nta kabuza uzatahura uko umutima wimuka. Many people, they just want to change, they try to change their bad behaviors. abantu bagerageza guhindura imyitwarire yabo mibi, But without the clear the change of the heart, ariko igihe abantu badahinduye imitima yabo by'ukuri, even if you try to quit and stop the bad behaviors, nubwo wagerageza guhagarika imyitwarire yawe mibi, I'm sure that it will definitely come back to you again and again. ndabizi neza ko izakugarukaho ikongera ikakugarukaho. Now this prodigal son, first of all, he sent his heart to the father's umwana house. w'ikirara yabanje kohereza umutima we kwa se, And then now you see that that even his body followed it. nyuma rero umubiri we wakurikiye umutima. At the end of this story, you can find the prodigal son. He was together with his father. amaherezo y'inkuru ni uko tubona umwana w'ikirara noneho ari kumwe na se. Today I read Matthew chapter 5. uyu munsi twasomye Matayo ibice bitanu. Matthew chapter 5 verse 13. Matayo ibice bitanu umurongo wa 13. Here the Bible says, "You are the salt of the earth. But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men." Matayo 5:13 muri umunyu w'isi, mbese umunyu ntukaye kuzaryoshwa n'iki? ntacyo ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Read this verse carefully. musome uyu murongo mwitonze. Jesus said, yesu yaravuze ati, "You are the salt of the earth." muri umunyu w'isi. But the way that most people interpret this verse, gusa uburyo abantu benshi basobanura uyu murongo, as if Jesus said that you should become the salt of the earth. bumva nk'aho yesu yavuye ngo mugomba kuba umunyu w'isi. This is a big difference. iki ni ikinyuranyo rero kinini. You have to be the salt of the earth. waba tugomba kuba umucyo w'isi. And you are the salt of the earth. ni ukubwira ati wowe uri umucyo w'isi. These two are totally different. ibi ni ibintu bibiri bitandukanye. Why? kuki? If you see that you have to be the salt of the earth, it means that now Jesus is requesting you to try or to put your effort to be the salt. ukubwiye ngo ugomba kuba umunyu w'isi, bivuze ngo abakubwiye ngo gerageza shyiramo umurava ushaka uburyo waba umunyu w'isi. If Jesus said so, you should try it. yaba yesu ari uko yavuze koko wagakwiye kubigerageza, But Jesus did not say so. ariko siko yavuze. Jesus said, "You are the salt of the earth." yesu ubwo yarebye ati uri umunyu w'isi. In the same word, the verse 14. mu murongo wa 14, "You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden." muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. You are the light of the world. This is what Jesus said. muri umucyo w'isi, iki ni cyo yesu yavuze. But very funny thing is, people they check if I am a salt or not, if I am the light or not. ikintu gitangaje ni uko abantu benshi bajya bagenzura ngo ese koko undi umunyu w'isi cyangwa se ndiwe. Though Jesus said that you are the light of the world, you are the salt of the earth, but instead of receiving that word the way it is, they try to judge it by themselves. nubwo yesu yavuze ati muri umunyu w'isi, muri n'umucyo w'isi, aho kwemera aya magambo usanga abantu bagerageza kwicira urubanza birebaho. Jesus visited the house of Jairus. yesu yasuye kwa yayiro. Why? Because his daughter was very sick. icyo gihe umukobwa we yari arwaye cyane. But on the way, they got this news that his daughter passed away. ariko bakigenda babazaniye inkuru y'incamugongo ngo umukobwa arapfuye. And Jairus, he fell into the deep darkness. icyo gihe yayiro yahise agwa mu mwijima w'icuraburindi. He gave up everything.
ibintu byose yari abihebye He had a big fear in his heart. yageze ubwoba bwinshi mu At mutima the time, Jesus told him, icyo nicyo gihe yesu yamubwira ati "Say, Jairus, fear not. yayiro witinya Just believe." wizere gusa Believe what? ese wizere iki Believe what Jesus is going to say. wizere icyo yesu agiye kubwira And Jesus, he said, yesu rero yaravuze ati "She is not dead, but sleeping." ntabwo yapfuye arasinziriye Now you see that people who listen to that word, they left at Jesus. abumvisha iryo jambo bose baramukwemeye What is this man talking about? abatsi umuntu aravuga ibiki Jairus' daughter is dead. umwana wa yayiro yapfuye Now you see that her body is getting cold and colder and colder. umubiri we rwose urarushaho kongera How come, this man says that, she is not dead, she is sleeping. yesu umugabo uhangara kuvuga ngo ntiyapfuye arasinzira ninde Now people listen to the word of Jesus and they judge the word of Jesus according to their calculation and according to their understanding. abantu bumvisha ijambo rya yesu baricira urubanza bagendeye ku myumvire yabo However, the faith is what? ase kwizera ni iki Faith is to believe in the word of Jesus, regardless of your interpretation and regardless of your feeling. kwizera no kwakira ijambo rya yesu havuyemo amarangamutima yawe no kurisesengura In order for you to receive that word of Jesus, you need to put your thought or your calculation down. kugira ngo wakire ijambo rya yesu ko rero ugomba gushyira hasi imibarire yawe So to put your thought down, it is called repentance. kurekura ibitekerezo byawe nicyo cyitwa kwihana And to accept the word of Jesus the way it is called faith. nawe kwemera ijambo rya yesu ko rero nicyo cyitwa kwizera Here at this point, people may have some question. kugeza aho abantu bashobora kugira ikibazo Do you mean that, that I just accepted what Jesus said, what the Bible says, and live however I want? Is it okay? yesu ushatse kuba ko nsemera ibyo bibiri ivuga hanyuma nkibera uko nshatse ntacyo bitwaye Yes, the Bible says I'm the salt of the world, that I am the light of the world. birabaho ndi umunyu w'isi ndi umucyo w'isi So is it okay for me to just live however I want, saying that I'm the salt of the world, I'm the light of the world? ubwo nta kibazo rero nibera uko nshaka byararangiye ndi umucyo w'isi ndi umunyu w'isi The reason why the people have this kind of question, gituma abantu bagira ibibazo nk'ibi it is because they never understood or discovered the world of the faith. ni uko batigeze batahura isi yo kwizera Whose word is it? Yes. That you are the light of the world and you are the salt of the world. iyi si nk'igenwa nande aho ubwirwa ngo uri umucyo uri n'umunyu w'isi It's not the word of anyone in this world. iyi ntabwo ari isi y'umuntu wese wabona mu isi This word was spoken by Jesus Christ, who is the Son of God. yesu yari umwana w'imana If Jesus said that you are the light of the world, you are the salt of the world, it means that Jesus is responsible for you. yesu rero avuze ati uri umucyo w'isi umunyu w'isi bivuze ko wakwishingiye If you exactly receive that word of Jesus in your heart, wakira iryo jambo neza mu mutima wawe it means that, that Jesus is responsible for you. Even you accept this point. bivuze ko yesu niwe ugomba kwishingira icyo kintu Let's think about it. gusa nawe bitekereza Suppose that there is my friend and he has no money at all. reka twaze ko mfite inshuti yanjye idafite ifaranga na rimwe I know that he does not have money. ndabizi ko nta mafaranga afite And I ask him to accompany me. ahubwo ati merekeza Let's go. tugende Where? tujye heza Let's go. tugende wowe And I enter into that one restaurant. twinjira muri resitora imwe My friend says, "Oh, I have no money." mugenzi wanjye akambwira ati ariko njye nta mafaranga Don't worry, I'm the one who will bring you here. ntabwo ntiwigire ikibazo n'ibyo bakuzanye hano Don't worry, lunch is on me. ntugire ikibazo rwose amafunguro Feel y'amahoro free to eat whatever you want. wisanzure ufate ibyo ushaka I will buy you lunch. ubu ndashaka kugurira ifunguro rya saa sita You see that? The reason why I bring this my friend to the restaurant, knowing that he does not have money, it means that I am responsible for his lunch. bivuze ngo icyatumye nzana inshuti yanjye muri resitora nzi ko nta mafaranga ifite ni uko ari njye bagomba kuyigurira ibyo kurya Jesus says that you are the light of the world, you are the salt of the world. In this world, in this promise,
there is the responsibility of Jesus Christ. yesu yavuze ngo uri umunyu w'isi uri umucyo w'isi bivuze ngo muri iri jambo harimo kwishingirwa na yesu. When we receive the light of Jesus Christ, iyo twakira umucyo wa yesu, as you know that Jesus is the light, turazi ko yesu ari umucyo. you are the light of the world. It means that you have my light, the light of Jesus Christ. yesu kuba ati umucyo w'isi yavuze ngo uramfite ufite umucyo wanjye. Those who receive the light of Jesus, we are like the moon. abakiriye umucyo wa yesu tumeze nk'ukwezi. As you know, the moon does not shine by itself. murabizi ko ukwezi nako kutagira urumuri rwako. But while moon is the facing the sun, without even knowing, just to reflect the light of sun. ariko iyo ukwezi kwamaze kwitegera aho izuba rirasira, nubwo kutabimenya guhita kohereza iyi mirasire ku isi. Jesus is compared as a sun, and Christians are compared as a moon. urugero rero yesu agereranwa n'izuba, abakristo bakagereranwa n'ukwezi. You are the light of the world. It does not mean that you have to make the light by yourself, but you receive the light of Jesus Christ, like moon. kuba kuri umucyo w'isi bivuze ngo uzagerageza kwihangira umucyo, ahubwo uzakira umucyo wa yesu nawe umurike nk'uko ukwezi kubigenza. We do not have the ability to change the other's heart. nta bushobozi dufite bwo guhindura abandi. But when we reflect the light of Jesus and delivered this, the light of Jesus to others, ariko iyo twakira umucyo wa yesu tukawugeza ku bandi, at the time, even through us Christians, you see that people can get the light of Jesus Christ. binyuze muri twebwe abakristo abantu nabo bahinduka umucyo w'isi. I really hope that this evening you meditate this word. ngiye kuri mugoroba tekereza kuri ijambo, I'm the light of the world. ukavuga uti ngende umucyo w'isi. Why? kuki? Not because of my good performance, not because of my determination, si ukubera ibyiza nakoze cyangwa kwiyemeza kwanjye, but because of the light of Jesus. ahubwo ni ukubera umucyo wa yesu ndimo. I cannot make the hope by myself. ntabwo ibyiringiro nabasha kubihanga. I cannot create the boldness by myself. ubushizi bw'amahanga sinabwihangamo. But as long as I receive the light of Jesus Christ, ariko nyakira umucyo wa yesu kristo, this light of Jesus comes to us with the hope of Jesus, with the peace of Jesus, with also the boldness of Jesus Christ. uyu mucyo wa yesu nzaho uri kumwe n'ubushizi bw'amahanga bwa yesu n'ibyiringiro bya yesu. That's why Apostle Paul, he testified, nicyo cyatumye intumwa pawulo atanga ubuhamya ati, I've been crucified together with Jesus. It is no longer I who live, but Jesus who lives in me. njye nabambanywe na kristo, nyamara si ndiho ariko si nyiriho. I hope that you remember this word. niringiye ko mwakwibuka iri jambo. We are saved by the grace of God. twakijijwe n'ubuntu bw'Imana. And once we receive that salvation, iyo twakiriye aka gakiza rero, light of Jesus enters and lead our life. umucyo wa yesu twinjiramo ugatangira kuyobora ubuzima bwacu. And we cannot live however we want. ntabwo bishobora ko twaba tukibaye uko twishakiye. Yeah, even if you want to live that life, nubwo waba ushaka kubaho uko wishakiye, don't think that God will leave you alone. ntuzatekereze ko Imana izaguheba gusa. God will definitely interfere with you. ntakabuza Imana izakwitambika. David also, he went astray once. dawidi nta gihe kimwe yarayobye, God brought him back. Imana iramugarura mu You see nzira. that this is the heart of God. uyu ni wo mutima w'Imana. I hope that you meditate this, the heart of God. reka niringire ko mutekereza kuri umutima w'Imana. Okay, I will speak up to here. ndasoza hano Let's pray. dusenge. Heavenly Father, we thank you. data wo mu ijuru turagushimiye, You have given us this precious evening. uraduhaye umugoroba w'igiciro. Father, you said that we are the light of the world. data uvuze ko turi umucyo w'isi, It's not because of our good performance, si uko dukora neza, but because of the light we received from you, Lord. ahubwo biterwa n'umucyo twakiriye kuri wowe mwami. May you bless each and every person who follows this session, ubu umugisha abantu bose bakurikira ibi byigisho, so that they can get the faith to believe in Jesus, kugira ngo bakire kwizera bizere yesu, and Jesus lives in them. yesu abe muri bo. Father, we thank you. data turagushimiye, I pray everything in the name of Jesus. byose bisenze mu izina rya yesu, Amen. amen. And thank you very much. murakoze cyane, See you next time. nawe ubutaha.